Bak. Bak marojna. Buradan var, oradan var. Dur lan. Hello. Can you pay card? Sorry, Card. cartão. Card no? Left. No, only card. Outra cartão. Abi. Gidelim. Tamam, gel. Cemre Allah parasını da. Çok sayarım ben. Ana. Ben de Hindistan kadar tapacağım lan. Hindistan odası. Hoş geldiniz, buyurun. Buyur baba, gel Adana kebap ye. Bilmiyorum. Bize bu vlogla partlayırsan da dünya. Ben geçen kontrantın bu vaxt olan postlarını atıram. Yani de ne vaxtım olmuyor paylaşma o kadar. Salvador'da mənə dedilər 50 sent istərlər, mən $1 verdim. Ne dedi? Adamlar sevindiğinden salça vururdu. 50 sent. Kəsin bir qabazağa doldururlar, dedim lazım deyil, çok boşuna vermə. Kloka dök, kloka. Can duşağı. Hara gedirik biz? O, bilmiyorum böyle gecelik de. Salamünaleyküm. Salam. Deməli gəlmişik bura. Tam işe var. Tam bunu getir. Əlim sındı. Bir konuşma yapacağım mı? Konuş artık. Çok şey için. Deməli gəlmişik bura. Fəruq kişinin sevi. If you wanna know what it's like, I can't stay here forever. Stay here forever. Baby, I'm just keeping it real. You hold me down on the weather. Down on the weather. You pull me down. Sevi köpeğe kaçarım. Bu şekilde yiyordu. Burada bir elektronika yeriz adı var. Karim Mustafa. Abim gel. Elektronika'ya gidelim. Gidelim tabii. Kameram. Ben $60 Alex aldı bundan. Samsung al, Samsung birini alacağım. Nerede böyle bir şey yoktu ya. Ne oldu belki biraz bak. Bir şey yoktu öyle. Tost bezar al özümüze. Bəli dostlar, burada ise bizi Braziliyanın böyük bir süpermarketindəyik. Bir çox şey baxırdıq və s. telefonlara və s. Burada nə qədər vaxt idi, gəmidə müəyyən stoklarımız bitdiyi üçün və çölə çıxmışkən marketdən bir çox gəmidə olan şəxslərin də sifarişi olduğu üçün biz həmin şeyləri almağa və s. ümumi baxdıq, görək nə tapa bilərik, maraqlı və s. həm ölkə aparmalıq, həm gəmidə səyahət boyunca fərqli dadlar baxa biləcəyimiz hər hansı bir məhsullara və s. Və burada maraqlı bir gəzintimiz olur və s. Belə burada baxıb izləyə bilərsiniz, bəzi yerləri sürətli keçmiş ola bilər. Ya bura, sənin yerin nasıl?
Kofelerin qiyməti. Bəli, bildiyiniz kimi Braziliya kofesi dünyada məşhur olan və mən buradan da kofelər alıb həm gəmdə istifadə üçün alırdım. Və bu videoda Braziliyalı bir yerli xalqdan kimsə bizə kömək eləmək istədi. Həmçinin səhv eləmirəmsə Marabella idi, səhv eləmirəmsə bir xanım qız da bizə köməkliyi göstərməyə gəldi bizə. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm və mənim mükəmməl ingiliscəmlə burada videoda tanış olasınız. Sat gibi dediğin yerde itirdim beni. New generation. I don't understand this new generation. Azərbaycanlıyam, çox sağ ol. Hə, şey kimi danışdılar, o birisi Igor kimi. Aydın. Hadi. Yok, güzeldi de oldu. Güzeldir. Yes. Kopi, good. What's different? Diferença. Yeah. Which one is good? Região. Sul, Minas, Region. Chapadão, Clima. clima, Ah. no sabor. Okay. YouTube. Yeah. Say hello, say. Ok. Hello. Cerrado, Arabi. Arara. Chapada, sul de Minas, What's that? Arabica. Arábica, 100%. Só Arábica. Okay. Good. Also Arabica. Same Arabica. Café especial, 100% Arábica. 100% Arábica. Okay. Destino same. Ótimo. Aqui é o clássico, aqui é o caparão. Qual ne dedin? Obrigado. Obrigado. İstemem. Ne onlar aldı? Na Brasília, não convidar. Ben sendinkilerden baha aldım. Evdekiler bakacaklar gözler sen. Nereye gidiyorum? Zarafat edelim her özüne göre. Kovet seçen kovet başımız yok demek ki. Yani Azərbaycanlıyam, çox sağ ol. çeken alasan ki kofi maşının olsun. O buna bak. İki denelerine bak. Çok geçeydi. Cheese. Which one use? With more. Can you show us which one is the good? Okay. Yeah. Yes, please. This is more expensive and. No, expensive, no problem. Oh. For us, yeah. Yeah, Okay. no problem. And my friend tried this one, very good taste or delicious. This one I need. Very important, I look in quality. Because I less not buy daily. Also, I don't daily drink coffee. Like me often. Would you like see in my YouTube channel? It's okay for you? Yeah, hi. Well, say your name? Maria Clara. Marika. Oh, very good. My name is Muhammad. Mohammed. Nihat. Nice Yes. to meet you. Nice to meet you too also. Also, what's we ask him about? This one is good, or what is the different? The price is okay. We understanding that one. This is different. Yeah, this is 1 kg. It's 25 grams. We understand that one. But we need quality and which is aroma is very good a little bit because we feel is real coffee, not like some Nescafe or have ready yet from some powders. That's all. It's okay. On? Okay. Brown. Cheese are different grounds and Yeah, we understand. It's different cities. Yes, Another guys. Different regions. yes, but here is right. It's 100% Arabian. Yeah. Okay. Adel danışam sizinle. Small like sea. Yeah, we understand. Yeah. We only directly eat some watching movie or something like snacks like. Então, no, cheese no. We cook it this one? Need cook or? Yes. So if you want snakes, I will show you, but cheese like how Cashew. can I say? But I don't like this one. In my whistles coming this juice, but I don't like really. Yeah. It's because it's different in my You country. have to. In this is have juice have here, but not like glass, but it's have carton like this one. It's coming cashew, but it's not good. I don't like it. This taste is So not you good. know, yeah. Yeah, it's interesting for me. Yes. What you have another locally some things Yeah. or? Okay, that one. It's and cheese is lasagna. Lasagna. Lasagna is cheese. Oh, okay. Lasagna is so good. Yes, but lasagna is would you like to? Bananas is so good. Okay. And cheese is so good, but it's spicy. Spicy, no, I don't like it. I ask him also. Spicy, you like?
Okay, come here. This is very Spicy, yeah, very spicy. I know Doritos also. Ruffles, you know? Ruffles, oh Ruffles, I know. Yeah. Very good. And we like- have like this Yeah, potato. yeah. Okay. You tried that one, please. But my favorite is Pringles. Pringles, but I don't like it because they have cheese. It's mixture, not only potato here. Maybe I looking there. But Yeah, Pringles. my favorite is Lay's with Yes. potato Yeah. and Doritos. Doritos. And this. Ruffles. Oh, thank you so much. We don't stay so much here. Yes, thank you so much for your helping. Yes. What's your channel on Okay, YouTube? I will show you. Nice Nice to meet you also. Too. Thank you so Well, much for your welcome. Thank you so much Bye. for your honesty. Yeah, yeah, gitti. Ay, deməli əvvəldən nəsə var imiş aramızda. Bəli, bəli. Mən pozdum onu. Nömrəsinizi alın. Ha, yeah. Hello guys. Qeydi. Qablara baxaq. Termos olma. A few moments later. Bəli dostlar. Hal-hazırda Nihatla bək yorğunçuluqdur. Yorğunçuluq nə deyir? Deyir təəssüf ki, başqa şəkildə insan. Bəs mənim siz zəhmət olmasa kömək eləməz ama sizin şeyim. Hörmətmişlərdir. Dərduzu riski ilə bağlı konuşma hörmətlər. Azad olması ABB Məlumat Mərkəzi, Əlaqə Saxlanma Çıxarışı Məlumat Mərkəzi xaricdən zənglər ödənişlidir. Məlumat fasiləsi göstərir. Dostlar, burada isə çox maraqlı bir hadisə başımıza gəldi. Deməli, kartlarımız həm Nihatda, həm də məndə bloklandı. Səbəbi isə bilmədik. Sonra bankla əlaqə saxlayan vaxtda isə elə videoda bildirdiyim kimi bizdə xarici ölkədə olduğumuz üçün Braziliyada xərcləmə bizə təhlükəli olduğu üçün, yəni hər hansı bir hücum olduğunu düşünərəkdən bloklanır və bunun açılması üçün siz bankla əlaqə saxlamalısınız. Bizim isə yerli nömrəmiz olmadığı üçün biz bankla əlaqə saxlaya bilmədik. Bir yolla həll elədik. Belə bir problem yarandığına sevinəkmi, yaxşı mı olaq bilmədim yəni açığı. Şikayətimizi bildirsək də sağ olsunlar. Yəni də zəng vurduq, əlaqə saxladıq, bizə köməklik göstərdilər. Yəni hal-hazırda vaxt fərqi var və bunun fərqindəyəm, amma bankın iş yorulmasını ona yırmaqlıdır və s. Sağ olsun, ən azından köməklik göstərdikləri üçün ABB Banka biz öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ən azından onlayn şəkildə olmasa da şey formasında, yəni əlaqə saxlamaqla həll edə bildilər. Təşəkkür edirəm buradan. Yəni bu təhlükəsizlik problemi idi. Bizlə əlaqə saxladığı zaman bildirdilər problemi. Yəni yüksək məbləğ çəkildiyi üçün və Braziliya kimi ölkə olduğu üçün belə oldu. Yəni bu olması ehtimalı idi. Sadəcə mən bu qədər tez gözləmirdim. Müəllim, çerincini çəkin. Anlayamazsınız. Nə qədər məbləğ idi ha? 12 seconds later. Gəlmişik gözəl bir yer tapdıq. Bağlanan olan bir yer. Məsələn, bax gedir sənə Məsələn, Rəşqətlə var. Oğlan sözü nə var? Oğlan qardaşım. Amma bu özüdür. Akvaryum tərzli bir şeydir. İçine təbiət ormanı var. Gələn aldı. Təzə kameraya burada alamırıq. Çox bahadır. Maraqlandı və s. Mən deyirəm ki, təzə kameraya keçmək istəyirəm. Qəşəngdir. Burası adını demirik. Bu özünü doğrultmur. Nə deyirsən? Yəni verdiyin pula heyif olsun deyirəm. Amma bu olmasaydı heç kimin açıqlanmır. Həkim çəkir. Ver. iPhone-la çəkir. Yaddaşım yoxdur. Yaddaş al bana. 512 dolara gələn. Hava zarafat edirəm, dur. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Dur. The world around me can't contain it. The feeling just takes over me. Got me hooked and I'm addicted. You set me free. Burada isə Nihatla gəlmişdik. Subway dedi bir yoxlayaq. Mən də yoxlamaq istəyirdim. Amerikada olanda yoxlayamadım. Əfsuslar olsun ki, bundan qabaqki səfərimdə Subway'dən fərqli sifarişlər verməyə çalışırıq. Əfsuslar olsun ki, burada ingilis dili bilmədikləri üçün translate-dən istifadə edərəkdən əlaqə saxlamağa çalışdıq və maraqlı görüntülər aldık. Got me hooked and I'm addicted. Hop, Mehmet abi. Gel.
Çok geçme çok. Lan pencere tamam. Abi böyle. Ne ya abim valla. Abi Türkiye'de yok. Ne olmasını bekliyorsun oğlum? Evliyim ben. Abim kartları açtı. Ekmekler var. Sade ekmek, yağlı ekmek, İtalyan ekmeği falan böyle ekmek var. Seçiyorsun. Hangi ekmek istiyorsun? Biz şundan aldık. Ortadakiler mi? Evet. O kesin İtalyan. olsun. Bu Giano. Ay ne diyor acaba? Giano. Orada hiçbir şey anlamıyorum. Same. Ha. Monoş. Prezio. Bilmiyorum abi. Molaş mıdır abi? Lan ne? Böyle olsun küçük olsun. Sohbet ve gelir. Kadın üzerine. 10 üzerinden kıymetlendir. Okey. Ben biraz yakınım ha. Optik. Səsənlər. Optik xidməti deyirsən, yoxsa təkcə Niye de yani tadını? Dadını işte. Hizmet alanı Məsələn, bunda adı məsələn 8 verirəm. Okey. Amma məsələn o ki təcrübəyə 9 verirəm. Orada seçməyə mənim xoşuma gəlir. Geçen Nihat elinden güzel reyler aldı. Şimdi abi göre abi 54 gitti birisi. 54. Öyle yedim. Kendine bak. Yıl baharesinde ben dediğim gibi yıl baharesinde problemimiz çoktu yani. Abi kendine abi. Abi problem değil. İngilizce konuşan var. İngilizce'den bir kız var idi onu da getiremediyordum. Ben de bunu Burada sözümü söz vermişim. Hər ölkənin McDonald's tadına baxacağam və yoxlayacağım. Niyə burada isə McDonald's-dan yoxlayırıq? Bu səhər səhv etmirəmsə Quattro seni yaxşı bilər. O menüdən götürdüm. hangi? Video. Abi biri var. Tüm güzela benziyor. Abi sana videosunu attım bir de. Şey dediğinden zaman bak. Evet tıpkı senin aynı. Gözlük takmış falan aynı. Bak. Hayır yok bu değil. Bu değil. Bundan önceki. Şu o video abim. Bu video mu bu? Evet o videoda bak. Seni orada bekliyorduk biz. Abi senden bir tane daha var bak. Baksana. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Küçük falanın arabasını. Your name? Audi. Arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Find myself so desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to. Tamam. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hep bizimle Bay bay. bir sonraki limanda görüşmek üzere. Nihat sen ne diyorsun son olarak? Sağ olun, sağlık kalın, görüşmədik. Bəli. Praying for a light. I hold on to every moment. Won't surrender, not tonight. The shadow rises, I walk through the Lan neyinirsən o? Salatını çəkirəm. Kaptanım. Kaptanım ya.